Siphindela namhla simuve Jesu endalisimemethelo noma silethela lo myalo lesifundise ngawo evikini eliphelile khona lapho la sifundise khona nje sicela sibuyele khona kuJohane 13 simuve Jesu akhuluma lo myalo agcizelela ngithi selabakholwako bazalwane kaJohane 13 sifunde la mavesi lamabili siwafundza kumlo 34 na 35 into singena kahle lensaba bazalwane ngiyacela ke ukuthi labakhona kusifundela kahle baphethe bana namhla basifundzele bazalwane ngininika umyalo lomusha wekuthi njengoba nami nginithanzile nani thanzanani bonke abantu bayawunati ukuthi nibafundzi bami. Amen. Sasho kuvile liphele bazalwane ukuthi Jesu singinika umyalo lomusha le mhlawumbe lokuyinto emthethweni lengazange siyivele igcizelelwa kakaka so Jesu nakafika nginika umyalo lomusha ukuthi nina bayakholwa ngimi nalabakholwa ngimi nalabangilandzelako nende njani nithatha akusiyo le bazalwane imfundziso esonto lethiti kodwa umyalo uqhamuka kuJesu ayala abantu bakholwako ukuthi bathatha umbuto lomkhulu ukuthi ngabe abantu labakholwako bayathathana yini noma bagcina engomeni ukuthi bayathathana labangcwele sakumbuto lomkhulu loyo kwabazalwane wathiwa umuntu ngemuntu ukuthi ngabe labakholwako bayathathana yini uyathi-ke wena ukuthi uhamba kanjani empilweni yakho uyabathatha labakholwako wena njengoba Jesu sasicale la kithi sithandzane thine ngoba tikonta ke Jesu ticale thuda ticale khashana nekushumayela ucala la enokhanjane eJerusalem konke kucala bese kuyaphumela ngaphandle kuphumela kuchitheka kulamanye amana nana uthi nina bakholwa ngemithanzanane kuqala ngisho into evile liphele bazalwane ukuthi kunebungoti lokukhona ekuseneni umntwana kaNkulunkulu ungabathathi labanye bazalwane bungoti bakhona sikufundzile eBhayibhelini ukuthi kunekwenteka hayi ukuthi unekwenteka ukuthi awenteka vele ukuthi lo Nkulunkulu sokuhlabela ngayo kusukela kuSunday school yonke lamasonto ungamboni ungangeni ngisho ezulwini akusokunatha tshwala kuphela nekubulala abantu kuphela ukuthi abantu bangeni ezulwini kungathathi labanye bazalwane ngokwesibhayibheli takwena kungangeni ngoba anifani vena uNkulunkulu le nawe ule anifani anikahlobani futhi uma ungathathi bazalwane mfetile evile phela ukuthi yabona lenzaba yekuthandzana sibazalwane yindzaba lelukhuni enyameni yethu angithi bazalwane ayisimalula njengalethi indzaba etikhona eBhayibhelini lengengithinze kuba ngikhuluma ngayo lenzaba yekuthandzana sibazalwane ayisindzawo lemalula le indzaba lemalula kulula lokukhuluma ngayo kanje ufakaze ngayo ngimthatha Jesu bazalwane kulungile ukuthatha Jesu kulungile kanjani asabe ukuthatha baba yena ungathathi bazalwane indzaba lemadima lena bazalwane ilula kuyitayelekile nje uthando lenkosi ngaka kodwa ke kuthandza bazalwane is so decisive kuthandza bazalwane indzaba lemadima ngaze ngasho ngathi esikhathini esinyenti akuyekeni ukuthi inkosi ngisinde mfundzisi ngiphe ukuthandza bazalwane emalanga onke ngisinde ngiphe ukuthandza bazalwane ngoba uthithe vilako lengcwele lelo thando ulithele phakathi kithi ngamoya wengcwele ungavumi ke Nkosi ukuthi ugodle ihlala ugodle nje noma ungathile lulwami nje kuyinto yamfuthi ukuthi sisombele tshela bazalwane phela uthi ngiyamthanda Jesu bazalwane kodwa lo thando abanike labazalwane
bazalwane angibanika angilurelease anganikela ukugugumanza lokuthambeni koyathi sigema sami ngevana kepha uthe Jesu asithandzane banike labazalwane uthando ngeke ngamangala bazalwane ukuthi emabandleni ungakwenye imphenyo uhambe ngibandla uhambe uthathe nje amabhuku akho ukuthi uyasearch emabandleni wonke uyacheka kubazali bakuthathana ungabuya nemhlolo ungabuya ukhalipha imbedi lokhu la emasonto kubenze amakhekheba ezondo nemaqhubu nakho bazali abathandzani badla sidlo together abathandzani bahlabela kanye kayikwayini abathandzani bakhelene bangathandzani ubuya nje kodweni yami kancane nganaba labanye badiko lengibasho bazalwane ngiyathemba sebazondene bangakhulumisana for 42 years no 43 years bazalwane bakhulumisana solo bafundzana nyalo sebaguga sebaguga manje sebaguga abasekho elishini ongamanga lokuningi sisabetayela sesitayela nje ukuthi athishimali sitayela nje awu sesitayela ukuthi akunakusuka lokho impilo yami ngeke ngize ngimvalise abantu ngiyimela manje ngiphila lempilo lena vele ngiyathiwa ngilapha ngiphila la angifuni ukuthi hlupha ngiyativa ishumayela ukuthi ngiyativa konke ngiyakuva nje na Jesu ngiyavuya uyakhuluma nje kuyakhulunywa boJohn bayakhuluma konke siyabonga kodwa ngeke ngize angibone ngishintshile angibone njani utawuzathi ngihlule ngqobile so uzibopha umqhele ucaqutami nyama udlala la isandla sami awufuni wena ukuthi kusho njalo ngiko bazalwane indzaba yothando ebandleni siyathi gijimela donke inkonzo stende sibale Nkosi ngiyabonga sengiqobile la ngiyabonga ngiqobile but nakufika endzabeni yothando bazalwane ivakala indzaba lesimple kuyivakala indzaba lesiyatiko nebantwana bayayati nabantu bayayati kodwa ukukhulu kuyiphila indzaba yothando kungiphi ngifuna ke bazali ukuthi nginivetele ukuthi kwethembeka kwethu bazalwane ekuphileni indzaba yokuthandzana kunethinto ezinkulu esicincisha tona inkosi ethisho evelayo njengalokhu isho titho letingoti tekungathandzani sibazalwane nakhona kunetingoti takhona itinkinga takhona ukuthi ngenteka nje lokutolo msile njena usivakashele nje nasi singena sesingena wena ke ungena ngoba unfortunately lokuthando lelinye ithikithi nalo lokuyafuna ukuthi ungene ngalo le akusho Bible kusho Bible leba kwa last week ngikhothele amavesi kanitshela no futhi iBhayibheli wazi liyamyalelisa ngiqasho wona nje ukwazi lendala ngikhuluma ngoliyalala nje ngikhuluma ngoliyalala ukuthi ngeke kunje alifanele sikonza qo ngikhuluma ngendaba yokuthandzana nekumathandzana asawucabanga into mina cabanga nje awulethe umndeni wakhe ulethe umakhelwane ulethe lokukhulena nabo ulethe bonke ulethe basemsebenzini asawucabanga nje nawe asawucabanga nje amfuna ukucabanga nje kwanje umile nje uyanqatha nakho ngathi bashumayela la lento ngeke mina ngihlele isandla sami never ngeke ngawuvuma Nkosi ngiyamthonda baba Domkhuluma nje khona umuntu omile nje ngicela kumele nje Sihlobo sakho wasemndenini wasemsebenzini wakuphi umile nje manje uyamati wena makhelwane uyamati wena lo mnye niyelama niyatalana nomdzala nomncane noma ngilomncane wena nomdzala kodwa anivani yomnyama kodwa nakukhodo lobayethe kulofisonto nemabhayibheli apho nemakhomentari nawo elethimo takamoya toko nathi nitsindzaba takho yatihamba kahle wathi abantu abaningi lesingabathi thina uconnected ngemalisabo emaveni nangemavideo uconnected but kufanele umzalwane wakho uyakuzifunda to keep this commandment yokuthatha ngoba incwadi zethu imanual yesifunayo nayo imanual lesiguide ungejya konke lokwenda but naso uphuma imanual tekela kwakho phumeni
Le manual le it asithandzane. Usijesu nginika umyalo omusha ukuthi nithandzane. Uthandzana nebazalwane. Amen. Ngifuna sike sibuke namhlanje ukuthi ngikudini uNkulunkulu lathi show uma sithandzana bazalwane la eBhayibhelini. You know, le verse lekaphelele lapho awuphenze lithi nginika umyalo omusha ukuthi nithandzane so that verse 34 afunda nanithandzana bonke abantu bayawazi ukuthi nibafundzi babo. I-evidence ufakazi lokuthandzana la emhlabeni ufakazi nangabathi ngiphethe ufakazi laba bubuka abantu bufakazi bekuthi bafundze baJesu lo unabo ubufakazi balokho nangabe ukuthandza abazalwane kusho ukuthi wena une-evidence unebufakazi laba kubonako labantu akuthi sometimes ukhulume bayakubonela bufakazi ukuthi wena uthanda bani na bazalwane. Therefore wena-ke umfundzi waJesu ungumzalwane ungumntwana kaNkulunkulu ngoba babona nabufakazi bokuthanda abazalwane. Phela kuthanda abazalwane kuyabonakala kithi futhi bazalwane yakho kuseni yonke into nemoya wayo. Angiva manje yonke nespirit sayo noma usiyaqala ukubonana noma singahlala iviki nje ngiyasikhetha spirit sakho ukuthi nami lokukhumela uproud ngiyasikhetha spirit ngiyawubamba umoya wokukhumala kunemoya wokukhumala kakhulu amanje but ngiyabona umuntu okuvelelayo nethando noma ngasho kuhleka ukuthi yathanda ukuhleka kakhulu ani fine kuthobe kathola kathosilo ukuthi Mendea kubonda nje lekhathi sesizika umini. It is the spirit umoya kaNkulunkulu nekuphuka kwalobumoya bakho lengekhathi kuthobeka. Bese kuphuma lo moya uthobeka noma uyakhuluma noma wendani noma uyahamba kuboneka ngomuntu lokuthobekile. Akatendisi. Kulungile uma wena ubavele iswathi siyawenda ukufundisa umntwana khule nabo uma wenda kunankinga. But uma nje mamela usisanga kuthobeka. Niyapho bazalwane. Amen. Futhi namhlanje lokuthatha mvishimaya namhlanje mvishimaya namhlanje uhlekelile. Kanti yabona ukuthi lo amzodwa asemagqulu befiwa lapho nawo. Ngempela. Sikhetha the spirit. Hayi lama gestures. Basho njalo abantu bafundzile. Bathi ama gestures ngokwena. Kuyendeka kwende kubhizelele espirit lento lonayo baba lekuwe ekhathi i-evidence ukuthi wena umntwana kaNkulunkulu lothanda mshema wena ngafika ukuthi ngibani lokholwa batakucaba kulo lothanda hayi uhambe imithi batakucaba kulo lothanda la imama ngibani lokholwa siyambonisa umvelo maye Nkosi yami lo muntu ngoba lothanda dawuva twendani la lwenta thini lothanda hayi uhambele imithi kakhulu. Ngeke uhambele imithi kakhulu nje ufukuhleba nakhona lena hambele imithi kakhulu nayo khona imithi yakhetha kuthi yakuphi ufukushuma evangele kulwa nakhona. Hayi nani nakhona esibuka ngithi esogolokala. Hayi sesele babathethe uvakala sikude lelivangele lakho lide uthando. Lelivi la Nkulunkulu likhiphayo lide uthando. Lide base uthando. Phela kuvangela kusolo ukuthetha abantu. Kufanele ukukhuluma iqiniso njengoba njalo evangeli njengoba njalo from the heart full of love. From the heart full of love. Yeah, ngeke nje ufike abantu batshwale banathatha futhi. Uthayikho yami. Ndoshumayela ngabuya vuka manje. Nihlanga nje ukuthiza kanje. Ngiba uyangiva. Kodwa ngidlala ngishumayela yami. Atakuthuka letha phinzi bakho laba noma sebaphele tshwala bayakhumbula into bathi njalo. Show them love, give them love. Amkhola kwa sela kithi sina bakholwa lathi Jesu nginika umyalo ukuthi sinithandzana. Ngoba lokuthandzana kufakazi uyangceba ukuthi ngicela ukukholwa confirm le nto yakholwa ngempela kwehlukene awufana nabadili nabazibathi bonke ukuthi sinafaka la kithi nesifakazi banzi awufana kwehlukile ngensana yakholwa khuluma ngensana. Hallelujah. Amen.
futhi bazalwane ngoba Johane bambita nabanye ukuthi ngumpostoli woluthando Johane ngoba inzaba yokuthanda yembuleka kuye uNkulunkulu embulela yena kakhulu uthandzana kubazalwane uthi nje la Johane nawufunda Johane Christ 4 verse 9 uthi nawuthanda uhlala ekhanyeni nawuhlala khona njengoba unekuthanda abazalwane uhlala kuwena ekhanyeni nawuhlala khona aphinda lo verse lelo athi ayikho ke into ukuthi sizathu singenta ukuthi wena kube lento lokugilako ngoba uhlala kuphi na ekhanyeni into uhlala khona ekhanyeni bakuswe bazalwane bathatha abazalwane ngoba lokukhanya bafakazi nemlomo bahlala khona la ngafuna ukusiconvince ngikukhuluma afuna kusenda sikole ngibasale ngiyabona nje bese ngihlala ekhanyeni ngoba vele ukukhanya ngiyahlala khona uyakukhanya ekhanyeni noma ngafika ebusuku lithinta umuntu emhlabeni ayikho inzaba lithinta umuntu emhlabeni lengekho kungabani kuthena awuyazi awulazi lo verse awukazi ulithole kodwa yonke into lithinta umuntu emhlabeni ikhona ngaba sezizweni kusenhlithiweni kusetentweni kusemdliwaneni ngaba ngokho yonke into ethinta umuntu imali yini ikhona lapha mina lesi nje wonke umuntu othanda uNkulunkulu nawufunda sasho 4 Corinthians lapha umkhothe khona isasho 4 verse 7 lesi wonke umuntu othanda uNkulunkulu utelwe uNkulunkulu futhi uyamanga Sivile kanye izine wena usho. Mtelo kabusha zona, mtelo kabusha. Ngiyabonga ukuthi ngingakafika endlule lomhlaba. Uthi ngitya kabusha. Imali yena. Njengo semfiso. Siyakubonga ukukhuluma lokushe. Kodwa umbuzo ukuthi mbaba umbaba wena utele uNkulunkulu na. Nomteleso. Utele uNkulunkulu na. Ngoba iBhayibheli labathanda abazalwane batelwe uNkulunkulu futhi labo ngibo labamadiko labamadiko njalo abantu abathanda abazalwane nebantu bazalwane labatelwe uNkulunkulu abantu abathanda abazalwane tshela mina wena ukuthi uliphi yena la ulibutho Unele sikhuluma abazalwane sikhuluma singakanabo ukubhala ukuthi ngiyadiva ukuthi ngikhuluma baba mkhuluma am I taking that abazalwane for a ride just taking them for granted sengikhuluma nje bakhuluma kumnandi ngigabazi ngikhuluma nje into lengekho lengayiphili listen now the verse 12 bakhona uthi uNkulunkulu uhlala kuwe nethando lwakhe futhi nalo luphelelisiwe kuwe God abides in you and his love has been perfected in you or in us lothando lwakhe nakathi ahlala kuwe shothi awuthina uthando bakithi uthanda wonke lamajazi uthando wonke wasezibili uthando ayisihlala kuwe bese wena uyaphelekiswa elithandweni ete nabo bentu lafika thule ehlitweni yakho bese uyabhodla sinonke uyalova ukuthi njila siyakhuluma nje siyakhuluma uyebo ukuthi uNkulunkulu angithanda bazalwane but ugodle uthi ngani mwayingole ukhona mwayingole yakhuluma mwayingole yasigayida uNkulunkulu sinikile we can do it by the help of the Holy Spirit ngoba lutheliwe ehlitweni tethu but you decide ukuthi ngeke luvalele ngalesi kaNkulunkulu ngayilahla lulakini bathembalile labantu luthando ngiyamangala verse 17 wakhona kuSaga 4 kuthi luthando bazalwane luthando bazalwane iBhayibheli lithi ngilo lokuyawusinika sibinzi ngosuku lokwahluleka Bopela nalabakholwayo basitawuhlulelwa ngemisebenzi yabo angithi bazalwane ngemisebenzi yabo kusemhlabeni wentela bone thwala kumkhonda wentela bone isiphiwo wentela bengubusisile ngalokho nangalokho wentela bone emathuba wentela bone impilo lophila kwakhubateke wentela unemehlo omabili wentela emhlabeni lithi lokusinikela sibindi sekuma
luthando. Thando. Ngoba phela utabe ume embuke umuntu, utabe ume embuke luthando, right? Umele ume embuke luthando, ungena luthando. Mbathethe ndiyahlala. Awunakuthanda uma embuke inkosi embuka uNkulunkulu embuka somandla embuka lokhazini lawo. Lo luthando nangikwakho. Lokutaka kwenda kusibe nesibindi sekumandi kwakhe. Nothando la kunika lona ukuthi lunike nabani. Hallelujah. Usiyakhuluma kasethe umsakaza wakhe. Sho wathi inzaba le asiyo lula ifakala ilula kodwa nje baza abantu ayisiba. Now from verse 28 lithi ngisho Jesu nakabuya bazalwane. Sibindi sekuthi sinese. Uyathi bazalwane usithandela kanti imula emhlabeni letinjani? Sesibaba sibaphathe kutamata umhlaba weJapan kuFebani kuqhubekekile kanjani sibaphathe kwende njani ukuqitheke emandla kulabathi intsini kodwa ukuqitheke emandla emhlabeni itsunami kusuke kwakho ukuqitheke emhlabeni njengamamilisi wafa abantu sibaphathe indzaba enkulu lalela kusenza vele inkulu endaweni ndela emhlabeni and ingqondo nema scientist ngeke bakhona ukuyiunderstand le kodwa moya wami lakimi lawufaka uNkulunkulu uyasho ukuthi woza inkosi Jesu and he is coming. I know manje kulapha ukuthi ngeke ngalandzela nje kusonke into life each and every day labafundzele lokho bayadiscover ukuthi njani dikhona lately bathi ngama archaeologists badiscover ukuthi ngesikhathi Jesu abethe esiphambanweni kutamatama umhlaba lokutamatama kwalowo mhlaba kudiscoverekile ukuthi ngeminyaka lonje lapho 33 ukhona kwakwatamata umhlaba kaIsrael angathi bakuthatha bakudiscover kanjani but ngama German bathi archaeologists la discover ukuthi kwakwatamata umhlaba abasho ukuthi Jesu basithi umhlaba watamatama kuyasitshela sidadisha la ukuthi umhlaba ukwatamata kuna origin nayo kude lokudiscover seyini into leJesu sangabo uyazi idoubt ngakho ngoba uNkulunkulu uthi Jesu ubuso lokhola angaboni akhole bakukhola ukuthi ayekufa ufa yilabo. Hallelujah. Nawo njalo yakhe bayekela bakusho ngoba nalokusho lokuthi ukathe kwathi kuprofetiwe lapha kuPetro vele kusho Petro kuthiwa vele batawusho njalo vele. Yeah. It is the scriptures that doubt, that mockery. It is in the scriptures. Le mockery leyo. Kuthi batawuthi kade nathi bafa boba bemkhulu vele bakhuluma lokho bobani ayikho lento le. It is there in the scriptures that mockery. This is into that will be speed. Sekumbheka unganyibi phela ungadobheka luthando. Amen. Chapter 3 verse 28. Not that to the car. Luthando. Utawela kufika khamba. Lolo luthando. Dilumekane ethi. Telejana. Dilumekane ethi. Ulanda nabo ngibo le magnet akwale magnet. Bose bayibathatha. Awukhathisiza ugwele yonke lamasaka ugwele amatshe ugwele yonke leminyaka yogwele bantu la isithweni yakho ngeke uyamlisa uyohlala kwabani uyobhekana nabantu ngibani ofanele athathe wena lo ngasimuntu athathe wena never meyathi bazalwane sihleke lapha isinemanqeba zalinyatwa nangaye umuntu wena olinyatwa yini konke kulemala ukuthi konke silinyatwe abantu sasilinyatwe inkomo nawulethe inkomo isibedle kuphila kodwa emphefumulweni sonke la sinemanqeba kude lo bheqeba selokuna umuntu la apana usemncane kakhulu usangaboni ukuthi sodliwa usanikwa kudla kodwa sonke la silinyatiwe la
Nangathi wena nyatwa yini? Wena lo munye solo namhla linxeba aliphole. Siyaphe ba? Singene evangelini. Sesingene evangelini. What are we doing about it? The best thing to do is to pray about it. To realize and pray about it, asking God to rescue my soul. That's the best thing we can do. Because now, this is living stage. I am living there. And for a yoga, we are a nice time, but we are passing our call. We are not there. We should not walk them sharp. What we should not walk sharp, what we should not walk. Well, at least my age, when you not walk sharp, it's about shilling up at the when I will find Parabi. Tibambeleni telo sabalora tibambeleni jonga enjoy telo sabalora wa maema begin dance no sibobo frakuza uphinze namisokwe kuleyo thando ukuthi kufuni ulisa mthando mayingcwele la kunete lona nje lomntana kaNkulunkulu akuniketa loyo mthando sinabo ababa wala ngisho ukuthi Nkosi uyabona kumando wena nokunye ukuzile Nkosi awuthi break free from this. Amen? Amen. Hey, nuts, by the way, listen now. The nuts. We have to say, get tired. Get tired. Kune tino, etikai. Let's think about tino, etikai. Let's come in and move. Lesiba ne breakthrough. Sinigete no time ne breakthrough. No ramuku. Sinigete I breakthrough. It's cool. It's cool. Le ngabe na ungalayela dona ungabulala umuntu obosho feleje. Kodwa luthando liyena ukuthi uthole le breakthrough le matini uyithola ukusevangelini. Nayi breakthrough ikali for us. That's happened to us. Now, come down that. Umlayo time impact. Umlayo mafumi. Umlayo siyothandaza ngenkolo. Usinkosi kushowena sengiyakwenda inyama mayivume. Kodwa inyama mayivume but sengiyakwenda ivume le nyama yami. Kodwa sengiyakwenda. Bashowena. Wabona Petro sinkosi ngendile msingidwebile ngenta konke. Kodwa ngoba sokuyasho. Mphinde ngiya the same sport ngokushowena. Nanda wenda kuyathembeka. Niyakhumbula uJesu nakafika ukhanze umthetho kwaje umthetho abenzi. Wasiyo niya-edit lokuninga edit ngitshela la Sunday ukuthi bekathi kwathiwa bokwenda ukuthi nekuthi mina sengithi bokwenda ukuthi usimakhelwane wakho mina sengithi la Matthew 5 verse 6 la lenza bayona ke lelethi sasakho vele sikwasi sizona wena vele nje umthetho wovelo isongeze sasakho nawe yena sipende kuwe yena lona izinto ezini kodwa Jesu mina senginika nayo manje into ukubheka wena itsibile tsanza sitha sabani ku izlo enyameni yami yakho akusikho ngiyoklokunye uvuke emthandazweni uthandaze kuqala ukhale kuqala uye kungavume ngiyakutshela nase wendini kuba khona lokuqala encane lithi kuwe well done ngobile lencane lokufana athi ubona namhlanje besidi udaphinza sebathatha bonke labantu sonasilima kanjani usho nawe unemsindi kodwa kubekhona lencane lelithi well done unqobile uyabona nakusasa kusekhona lokaphithi unqobe ya basabani akubeke Jesu lapho athi bese lapho labakuzondaba lesisasako athi Jesu lesisasako manje sibusise busisa lapho abaqale
Bakuqalekisa abantu abakuthukako, bakufisela okubi, bakuhlebe, bene njani bakuqambe nemanga. Ngilaba kuqalekisa. Athi Jesu mbusisi. Kanti sikuphi ekholweni? Yini ngathi sejabhaleni lifuna ukusisoza, lingasi-understand isivani sina. Akuze understand. Now utawuthi nginikile mali. Now masho ukuthi nginikile mali, manje ngifuna ukwasebenzisa. Kwalona leqiniso nginikele lona, the power leqiniso lona ngekwalo, linemandla ngekwalo leqiniso to make you do things leqiniso kwalo. Let alone ukuthi ngiphenze ngafaka umdududu phakathi kwakho. Ngakunika le. Kodwa ukhetha ukulala isithikathika lesi nale ngqondo yakho ungakweli. Jesu akhuleka khona ngethi Barcelona athi yenda konke lokuhle kuloyo uzonda. Konke lokuhle. Lapho verse 44 48 kwa chapter 5 Matthew. Athi mendele ina lokuhle. Angisho lapha. Ngisho nje good things. Good. Mbele ungaba lula ngumthumela namba ninika namba. Kodwa kusasa kunika ngoba. That's the beginning. Siqalo leso. Uyaqala uyanqoba manje. Nomthumela umuntu, but uyaqala uyanqoba manje. Ngivela sokuthi imali namba ninika namba. Lenye abantu bangu. Lenye abantu bangu. Mentela okuhle lomuntu. Lositha sakho. Umentela lokuhle. Ukhothwa yini? Ngothando. You are just different in this world. Because when you are a loving creature, you are full of love from above. That love is within you. But never go. Never must open the mama. So now. Siyabantu bosigebengu kabi, uhlupha ulaka, bathi washintsha so nani. Sengaphela indoda le. Vele washintsha. Sengithweni yami ndathenga umoya kaNkulunkulu umoya wethu nalo. That's why sengishishini. Amen. Bese manje umntwana ubathandazele lapho bakudingela. Fanele ukuthi ngamthandazela thandazela ngiyathi kelo mpota. Ukhele uyabona ukhele nakuthiwa nje ukhele kodwa uthandazele. Thandazela kama beli nje wenzile masinyane. Ungathi bayoqhubha emva kwalo. But sokuqalile that your way to victory. So vele ukuyo indlela enqobeni kwakho. Lokubona kwafuke ngeke quite the well done. Hallelujah. Amen. First thing was don't sound Sansa is super Sansa. Best mera ko paji. Sansa walking back. Sansa walking. Kufuli kwa Yesu nyinga mti osi mfanga ni kuso Yesu manje. Ngenda ya kusengene sivene na. Osi Yesu qina imia. Ngine muphi nje ngishiye muphi ilemya ngine konke ngoqinile ngo ngiyathi mina yonke imiyalo ngiyathi mina uyashiwo ukuthi thanza amakhalane wakho nje ukuthanza wena thanza uNkulunkulu wakho nje ukuba thanza isho yakho yonke njani ngiyakwathi konke lokho uJesu uphendule kahle unjani usindakuJesu makhalane akho mqhimbana nakaqala akamphendule igama linye usho ukufanelisa sikwale indoda sikwale eJerusalem yayiJeriko yehlela kule ndoda eJeriko yahlangana neGebeko dayishaya indoda le yaba inkosi akufa dayihluba indoda kwavele kwasala nje umphefumulo waqhampa lomunye umuntu waseSamaria lo stranger sanaka nzaba uJesu hamba nawe njalo lo mSamaria bebangadani umuntu nje phakathi umuntu waNkulunkulu nje lo lomthandalele phansi na Samaria waspend imali wamoshara isikhathi sakhe wawutheza idongolo yakhe wenda konke kulo mfula ngambadi uthanda ukithela ngaphandle. Everybody is benefiting nyana lapho nje emzalwane
bantu basemangweni bakuphi sebayabenefita lapha kuwe ngekuthanda uyaphitheka nje sekuphitheka noma ubani awubuki ukusonza kuphi usonza ngathi uyakholwa yini ukholwa kuyena yaphitheka nje uthanda abantu ukhona lona kubukayo ifihla kameni lohamba nawe uzokublessa wena la utakhela kumqhele wakho wena bazalwane indzaba lenkulu ke nayo indzaba njani uyazi ukuthi luthando bazalwane ngilo uthando loluveta bunye bunye abuvedwa kwekuthi sithethisane sikhuthata asibenye bazalwane kule komedi lena kathi simunye mani yini ngathi ngiko la kule team lesiyadliwa asimunye vele bazalwane simunye la sonke nasingasimunye vele kude sitawendeka bazalwane into lenta abantu babe munye yini bazalwane luthando abathandani abantu akuwela bathandana nje abantu awubona noma kusekhaya noma kusesontweni noma kusemsebenzini noma kokuphi bathandana nje abantu baba inyanza babe nje emsebenzini baze bafihlelana into bafishane abantu bathandana bathi umphathi ubani hayi usayitholela ukwamanzilo umuntu uyesiteke ngendlela tathu bamfihle hayi la senje unemkhuhlane sofuna umuntu lapha nje yabuya nyalo bayathandana labantu lo office leli ngeke usihlebe umuntu bayathandana lo bunye uveta ini ngathi ithando liveta ini bazalwane i-unity ngeke ibe khona i-unity noma ke luthando i-unity ningathandana bengiyayive mina ngikhule bantu bakhulisile bakhona kakhulu emadloda bathi kuvamisa ekhaya ukuthi niqabana nithethe kokuvakala nithethisana ekhaya kusuke umsindo nithetha ningenza ini ditha bathakathi batawungena ngelinqeba bayathi ukuthi ndawunukana nodwa la ekhaya Bape basegayeliwa la ekhaya kuthi sekuphathana ikhani sekuqoshwa nomama la ekhaya ufuna kugamatha sekujantela bomnaka namnaka kuphethe ikhathi bafuna kugwazana bayabona bathazi la ndawungena lula batawunukana bodwa baqhabana bodwa ngeke bangibone mina kude kunye kuthandana kodwa umthanda kwasigadla lapha ngeke akungeneki lapha utatha ungena kulo utakushaya afuna ukushaya udle ngematinywena lokho ukhuluma ndoda kokuye bayathatha buveta kuye le kwakuyimfihlo yelibandla lokuqala lithi chapter 4 verse 32 lithi abakhulwayo bebahlito yinye nomphefumulo munye yabo bathandana kusigada the unit onke kwendelo lokukhanza kulo lokukhanza kunamwe lokukhanza kulo lokukhanza kuloye bamunye bese uMshumayeli 4 verse 12 athi umuntu angamhlola umoyedwa kepha nathi babili ngeke behluke nentsambo nayiphetheka 3 bese kuthi izamule ngeke izamule unit uvela lothando lapho lothando khona kune unity holistic unity ngoba kuyathanda noma kusociety noma kusemshadweni noma kusesontweni noma kusemsebenzini noma kuphi bazalwane bangathandana kubantu labo kuba nani the unity kunye hallelujah amen bese uMshumayeli 1:33 and no Psalms 1:33 verse 3 athi uNkulunkulu lapho labamunye khona abantu Jehova wayiyalela isibusiso God commanded a blessing kulenza ngoba uthi Jesu mina nababa sinjalo iculture le yasesizweni
nase nimunye because of love. Msinzani makusini ngala ngala. Then uNkulunkulu is bound to command and blessing. Remember. But etunga munye awuseke kwezulu la. Awuseke kwezulu. God has got no reason of commanding and blessing. Ngifuna bazale ngabavali nyaka. Akelo munye kodwa Francis singathandaza nyaka, masisawuthandaza. Anginakhuluma ngawo ngala bafisista bafuthi. Lapha sekhona lokuqala 13 sitawafunda nje nilalele nini. Kuthi ngifuna ukuthi lapho bazalwane uthando lokudala kuphila. Love creates life. Lothando lidala kuphila. La uneluthando khona kunani bazalwane? Kunekuphila. Nakude uthando kude kuphila. Noma kude kuphila. Ayikho into lephilayo kahle kungekho uthando. Nelibandla lafuna kwabandla legulayo. Kephathana liyagula tabe kahlejwana beyazondwana kwento kanjani kuyanyanywana kude uthando. But lolo bandla lingathandzana. There is life. Even they don't even force the Holy Spirit to come, to bless them, to come and speak. They don't. Kunekuphila. Nekuthi khona uhlupheka kakhulu lweswele la ibandleni kuyatendakalela baqona abazalwane baqhibele kunekuphila. Yathandana. Nophila. Uyangifasa ukuthi luthando ludala yini? Yangiphi wena Nkosi? Yangipha mama Jesus. Just very mama so abana bonke. But mama so experience so abana bonke. Not good so experience. Asathi masika kwaso basathi masika usibaba. Kwashaya ukuthi manje asathi. Luthando ngelo ludala kuphela bazasima. Imali is just something else. Ekhona nje nayo khona la khaya ekhona nje. Ayidali imali impilo. Lokuphila kwelibandla. Noma libandla kwathwaliya, hey yanikela Nkosi yami nikiraza ukufihla emehlo. Ukhanje alinambilo yakamoya kuthi impilo. Jika le mali yabo bayikhulumele le mali yabo bathi yabo imali yethu le. Mabhethe ethu la thengwa ngithi lawa ngifuna ukuphuma nemali yami la. Ngani kuthi impilo. La kunempilo khona abazalwane. La kunothando khona kuba nekuphila. Kuba nekuphila kungenalutho. Kunjani na? Nekuphila. Kodwa kunjani? Kungenalutho. Kube nekuphila. La kunothando. Thando umuthi. Ngizifo zonke. Ngizifo zonke. Asokufunzeleke mzali sendaweni zethu. Asokufunzeleke manje la 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8. Anginakhuluma ngawo nawachaza ntathathu vela manje. Tuthanda uletha impilo ngani? Lunani kanti? Lunathando dini uthando? Fundza. Uthando luyabeketela. Uthando lunene. Lude umona. Uthando alutigabatisi futhi alutikhukhumele. Uthando alutiphathi ngalokungakafanele. Alutifuneli kwalo. Alichansuki. Alinamajuku. Alukujabulela okubi kodwa alujabulela iqiniso. Uthando lubeketelela tifo tonke. Lukholwa tifo tonke. Lwethemba tifo tonke. Lukhuthalela tifo tonke. Yeah. Luthando alusoze luphele. Athi uchaza lama esilaba. Nesikhathi lasikuvumela ngeke ngikwende lo. Ngeko lokwenda thako bazalwane. Lube nekuphila, ludala ukuphila nathi ngonathi. Letinto leti veta thako. Nakude thako into leti ngito leti hloka inhlalo. Yebandla inhlalo. Lebandla noma ngabe kuphi.
kuba thinking nakungekho lengo lebazala into efidala thando lethi nadingeka lapho kufanele bese lo mina angamalisi lothi uthando asisoze lenjani laba lezi sokuthi lapha sijawala isavala nje kwawo la lenza bayakela inzaba lenkulu uthando soze lenjani na uvamisa ukuthi nawelekile ngakhuluma nomuntu osangashadi into lekayithambise embili ekumiyalelo umuntu osangathathi into osangathathwa ngithule ngithambise embili kakhulu kwalandzela lokunye kunengi kakhulu bathi bakuthuka embili kakhulu ungilalele kahle ungenti ngathi awungilaleli ukubuka phansi wena ufuna ukulalela uyangibona ukuthi ngikhuluma uyangibona ngivamisa ukubeka embili bethi ngithule nase ngikhuluma etona noma ngathi yekela tonke letinye bathi ngakhuluma lokuthula ngisuke ngathi asengikhulumile kokuqala ngiyaqala ngalo lomunye ngemaboko kokuqala ngiyaye ngithi ganwa nawukholwayo umuntu lokholwayo ngiyathi sangive ungalandzi iqhuqhuza ngoba lokuqhuza ke uthi shumayelele Bible bekwaqapha ukuthi kumnyama nokukhanya kuhlanga nyalo siwavuleka nyalo lomgwaqo kusawunenkingi divorce akusesabe njengathi sena senza kukholwa vele inobo area leyo yebo ongeke uthemtha uNkulunkulu leyo linga uNkulunkulu bekwaqapha wathi unganganana ukuthi ungaqala ugane umuntu ongakholwa ugane umuntu ongakholwa ngoba it's either utawuhlubuka wena yekele mkholwa sahlobo noma utawugilatika lomshado wakho vele ngeke kulunge ukhona lo msaloba extraordinary uNkulunkulu abendela wona abantu athi umuntu agayelihedeni athi uthosibani wantu liphenduphe liphethe umusa uNkulunkulu athi wawendele wona lwangavanga ayila nakayala abantwana bakaIsrael nabatawungena eKenani encwadi kaJoshua uthi ningathi hlanganise ningayeki nemikhuba yabo ningeli intotabo ngoba bataba inkalivasi empilweni tenu nathi hlanganisa ngazo bataba inkalivasi emihlane yenu go and test it dawubuya uyakhumbula ukuthi ngangigqokele suthi naye ngayila mtshela wena uthi ungaqala nakele mkonze kumbaba ngendlela lemkonze kumbaba nakusibili lokuthi ngiyayibatshele nje ukuthi ilalele make sure ukuthi nawufuna ukwenza nawufuna ukuthatha umfati thatha umuntu yenza kumuntu lomthandzako lo muntu lo mina kanjani lo muntu lo ngithandza lo muntu niyangiveza lana ngithandza bani lo muntu nami ngithandza lo muntu kodwa ngoba ngicabekela impeleni ukuthi ya vele le impela ume kahle unesikhulu neba nebusiness mhle lalela buhle phela busiphakade buhle nomazange ulimale uqhubeke uqhwale na ukhula uyadroba wereja nakhula ude isihlahla sakho kana amaqolo aso ude kube thombe takuthi la sengimi lona kube unengo lokuguga ngaya kuvimba manje ngikuvimbe umfwe kaguga you-drop noma ngabe yisho isihlahla noma yini isho imoto aseyiguga yahlupha yonke into sewuguga wena njalo utawuqala ke lapho sewufuna labanye labahle futhi utagcina uyingwadla noma ndoza le kuthiwa ingwadla le njani ngathi
ngithi mina ngoba luthando asoze laphela kumuntu lomthandzako noma soyakugulela uyamthanda noma soyadropa ngoba nakadropa nawe uyadropa nibabili uyamthanda nikhulume ngako lokudropa uthi hey wena hey asi nawe wow nikhulume ngakona lokudropa kona lokho kube mnanzi kweje ngothando soze labatshali basana inature yalo wadala uNkulunkulu kuthi uthando alonjalo aluphele kanti uyakhala shosa lukakusala uyakhala fahluka yakhala cebo lezalo sawusibona ikhaliphe kushona nabuyana ekhashana akutshela usaqala phi saqala sikena lutho nani kuthwa yini luthando sakusalala kwasisihlahla sobabili sakusalala kubaba sobabili sasingakafundi sobabili sasingenama profession sobabili lokuyesho uzabe sasihlala sobabili baqhutshwa luthando alisoze laphela but wabuka locingo ukuthi ngifuna icingo loluyelo mina lokapendwa ngipende icingo loluyelo kuphelele ngalo impilo yile concept lomhlaba lo wabona emakhaya emile eme bayathandzana labantu i-original lekhona la kuthi fake i-original lekhona la kulabantu ababili luthando i-fake hamba iphele moya nekhala iphuphe usanjomba ngibatshela lokho kunenge kubatshela bona bathi mthandze umuntu mthandze ungasho hawe ngeke mina umuntu yena ngiyivayile but manje inkinga udinga standard 5 manje hayi yamthandza bona ngibabuka bonke muhlenge profession lo muhlenge malo muhlenge business but lo ngithandza yena lo ngithandza lo muntu la washiya lo antu na unike imiyalelo la ingane uNkulunkulu simkhona uNkulunkulu simkhona uyabinza ngilahlele umsebenzi abinze ufumfana amabinze kwenteke konke abinze kodwa ngiyamthandazweni ngiyabonga baba ngiyamthanda futhi ngathi nginabathela kakhulu lapho ngathi ubizile kanake ngami nangiyamthandazweni ungazi senginamathela kakhulu ngoba uthando asoze laphela aphela uthando namthanda mbamba ngafinikela kuyembamba noma ngabe konke sengishiyele ekhaya ngishiyele ekhaya lamlomo ndawo yakho abantu ngivakashela abazali bangikhanzela bona ngiyayinga ngifike emakhaya abantu kodwa bangikhanzela solo baqofike baqiniswe ngimi baqiniswe ngimi ngoba njengale yipho siyafela umfana yomfana yokuphela kwakhe washona nabafika abazali bathi umqinisa afika qinise bona bathi bazele emhlabeni asakhile la sikakhe siyahamba phela zomfana yena kwakumisiwe ukuthi ahamba kuqala kunami nami ngawulandzela angifuni ulahlekelwa khona kwamenza uswami ngifuna ukuthi khona kumanyakade empilweni yami ngenxa yakhe bengiphiwe kwabili bakhona bethu bantwana mina bengiphiwe wahamba so malibonke kamla luthando asoze laphela uNkulunkulu akasendelungisa sithathe uthando selesinehlala ngoba siyathanda ukuvele enkosini Sempre vai lá passar. Vai lá. Se já por lá você tem muita. De barra, de fonte, de tanaze, tsanzana. Tsanzana então tá liga boye, de barra bem bem, de bem ti. Não fala muye, aplota no kubinga no muye, akoma no kubinga no muye, ufika tse kunendule, ungathi kunendule ngalonke lokhandu, masasiye kana. Tsa. You are one. Thanda lo myalo mnye wazenza kakhulu kanti asimasi sisifike khona
uNkulunkulu ufuna sifike la ingalo namhla nawe ngumene uthi wende lokumthandaza wakho wende lokumthandaza inkosi sit down uyangati every day ngiyafuna ukufika la manje inkosi kuhle ungafikeki etha uNkulunkulu ethembekile gracias sibonge inkosi siyabonga uNkulunkulu ngcwele kusikhomba